सकोया माधव नारायण धल नेवा युट्युब सको देसे दे दस सिपुनी निसे लक्ष्यंक विष्णुया छगो रूप कथा कया तम माधव नारायण या धल दनेको चलन न्याना वया चोङ्गुदु सक्वे माधव नारायण धल या थो चलन छु मकुसा पेसव खुइद अथेथैगु 460 द दे थुङ्कुगु अनुमान याफु साली नदी वा नारी खुसी साली नदी वा नारी खुसी सको देया पूर्वी लागे थ्यो मथ्यो 600 मिटर अथेथैगु 800 मिटर तापक्क दु सको देया मसीका वज्रयोगिनी बाहेक साली नदी न ख दे दस मिलापुनी निसे लक्ष्यंक माधव नारायण द्य धन दने त वो पूज्या त सको देश जकमखु मेमेगु थासन यक्को मनु त वई खुसिया पश्चिम लागे त्वाठ चातदु थो त्वाठले बर्खाया इले फी छफी दया जुनी उकी मेला न्यायतेका धार्मिक आस्था दुपिन्स थोथे सुचुपिचु या त गोहालिए थो खुसी सिथे यक्को देवपिनीगु मूर्ति दु गथे गणेदेव जलनारायण वासुकी नाग महादेव सत्यनारायण हनुमान सीताराम बद्रीनारायण चन्द्रावती आदि अथेहे थो खुसिया दक्षिण लागे सीम उइगु थ्यादु थो घातिया लिक्क फल्च त देका त गुदु साली नदिया त सोकोमित जक मखो नाप्प गामे चोपिन्सन पवित्र गंगा भापिया चोङ्गुदु थुकिया चोस थज्यागो हे छगु फल्चातु गनया उत्तर पाखे छगु चक्कंगु थ्यादु थन सक्कल धन दपि मुना पुज्यागु ये अन मि पनेगु या निम्ति मि गान देका तगुदु थो ननिय पूर्व पाखे माधव नारायण द्य आसन्दु अले उकी या जमखो मनु त जुइ त लुखादु थुकी या उत्तर पाखे पटिचा चोय सरस्वती वो अस्त मातृकादु वयान निन्यागो मिटर अथेथैगु 25 मिटर चोसा डाँडा धलंपु तका धलन दपि मिजत चोनिगु सत छगोदु थन दुने दथुइ लक्क तजागो मिगा दुधासा दक्षिण पूर्वी कुने धलंपु द्य तया तगुदु थोसत या पश्चिम लागे शिखर शैलिया शिवया देगदु गनया त शिवपुलिन धागु यै थन चुके हनुमान वो च्यागु शिवलिंग दु थो शिवलिंग अन सिपी सातो तेगु सीम थुंगु थासे देकोगु थाइ थनया नित जागु सतले छमकी छम सातो त खाली मयासे चोनेगु याना चोंगुदु छुद न्यजक शिवपुलिया लिक्कस पश्चिमे च्याकुंडुइक कलात्मक स्वस्थानी देग दना स्वस्थानी देय पलिस्था याना तगुदु थुकिया उत्तर रिखे कोति होम महायज्ञ यागु नुमन्ती कथा अग्निशाला देग देका तगु दुसा बच्चा दक्षिण पाखे वंगल सीमा वो उकिया कोस नारा देव दु सीमाया लिक्क भैरव वो गोरखनाथ या मूर्ति दु गनया लिउने पश्चिम पाखे भिन्द्य चुक वो सतदु थन भिन्द्य द्रौपदी गणेद्य सरस्वती वो वादा देवया मूर्ति नदु थो चुकया लिउने लक्ष्यंक धन दनेगु ज्याको छेके त अश्वमेघ यज्ञ यैगु थ्यादु थनन नारा देवया आसन्दु थन हे लिक्को चुंगु पौ मदुगु चिकिचा ठंगु देगया दुने विष्णुया मूर्ति तया तगुदु धन दने त यामागु नीची मिलापुनी छनुन्य लुसिथेना मोहलिवी मिजौते सं दारिन ख्यामा चिवेतका घासा जोरेयना फेर्नेमा अले माधव नारायण देवया त किसली छाना देव ब्रह्मया थ्या जल कया वे धुंका धन द पिम बाहेक सुया त न थी मजिल धन पुली
मिच्याके त गुम्बाहाल मिपुसा हे मागुली छुजुया वो मि सित थासा हाक्न सावतेस अन हे मिपुसा हया मिच्याकेमा थाई थुकुनु हे बहनी माधव नारायण देव गुठिया दुजत बुदा पाकत अले सावत दक्को वलपुली मुना धनदनीको जो छिया निम्ति देय तिसल्यया धनपट्टि तिसाय नाचोया सावते त नहलाई बहनी सिया च्यात इले देव जोनी मेसित माधव नारायण देव ललाई अले कजिया छे ठेंका कजिनी थगु छेया मुलुखा पुजैयाना दुके तुंकाली देव बोबो छेबोतया थपी अले सावतवो देव जोनी मेसित न अनहे चिभे नकी अले बाजिया त न फेबोतया देव न तया बनपुली बियंकी थोसिदेका सावा कजिवो देव जोनी म मोलुया बाजेय था जल कया देव जुना धलपुली वनी थुकुनु निसे धलन्दपि मिजन्त धलपुलीस देनिमाल नाप अंश सचिव च्याग अठेटेगु 108 गदुगु रुद्राक्षमा कोखना जुइसा मिसपिनस याङ्गु वसजक पुनेगु ये अप्स चोतले अपि सुदान चिभ्या नै मजिल लाका न्याना चोपी अले जंग जीव जन्तु सुयात हे थिमखु धन दनित थासा मिसते जुसा इया थुंगु गुजुइमा थासा मिजन्ते जुसा केत पूजा या थुंगु जुइमा तयागु दु छि थिकम मच दुपी मापिन्स मच नाप जोना न धन दने दु अले वो मच या त धन मच थाइ धन दने बले मिसते महिनावारी जुल थासा धन दपी सुयात न थिमजु अले धन दंकी बले अपि बिस्क हे चोय फलचे चोनेमा असोमेक यगी खुनु न अथे पन थासा अपसो चोंगु पुनी मखु धाई छिगु जिगु जिगु जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब